Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel tuje mu makuru hanyuma reka ngubwire ko kuri uyu wa gatatu mu gitondo imirwano yubuye hagati y'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo n'inyeshyamba za FCM 23 mu gace ka Kabamba mu majyaruguru ya Elihambi Katana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka rero muri ako gace avuga ko rero imirwano yatangiriye ahitwa Ilambo yakwirakwiriye rero muri centre y'ubucuruzi ya Kabamba ihereye rero ku mupaka uhuza territoire ya Kabare ndetse na Karehe ku isaha ya saa 5 rero za mu gitondo kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Mata 2025 nkuko tubikesha Actualité CD. Urusaku rw'amasasu rero rwumvikanye mu mpande nyinshi bituma rero ibintu biba akajagari kubera ubukana bw'imirwano kuri ubu ngo ntushobora no kumenya ugenzura aka gace ka Kabamba. Inzego rero zibanze n'inzego z'umutekano nabyo ntacyo biratangaza kandi ibyavuye muri iyo mirwano ntibyatangajwe. Abaturage rero b'abasivile bo baryamiye amajanja mu gihe imirwano rwose yafata indi ntera. Hanyuma kandi ibyo bije nyuma yuko kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 Mata 2025 nyeshyamba za M23 kandi zongeye kwigarurira duce tune two muri territoire ya Karehe ndetse na Kabare muri Kivu y'Amajyepfo nyuma rero y'imirwano ikaze n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za Kongo FARDC. Biravuga ko rero imirwano ngo yaranzwe no gukoresha intwaro ziremereye ibisasu bya mortier ndetse n'intwaro zoroheje nkuko amakuru aheruka abivuga kandi aturuka hari hakurya. Ngo zakomeje rero kumvikana kuva ku itariki ya 14 Mata ahantu rero hafashwe harimo Rimira Bushaku ya mbere Bushaku ya kabiri ubwo ni muri Karehe ndetse na Kabamba cyangwa se Kabare. Abasivile rero batatu biciwe muri grupoma ya Irihambi Katana nkuko tubikesha mediacongo.net. Hanyuma ariko ibingibi nubwo bibaye urumva nyine urusaku rwongeye ruragaruka ntabwo ibintu birarangira nkuko rero abatanga buhamya babitangaza ngo umusada wa M23 na FC wahageze rero turutse mu kiyaga cya Kivu uvuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu muhanda uvuye Bukavu na Kavumu ahabereye imirwano hagati y'abarwanyi mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru aturuka muri ya karere rero avuga ko umusada wazanywe nyuma yifatwa rero ry'akanya gato ry'ikibuga cy'indege cya Kavumu cyari cyafashwe n'abawazalendo ku itariki ya 13 Mata. Iyi mirwano rero iragaragaza ko intambara rwose gikomeje n'ubwo ibiganiro bya Doha hagati ya guverinoma ya Kinshasa na FCM 23 bigamije kurangiza intambara bitaratererwa icyizere. Hanyuma M23 imaze amezi abigenzura ibice bya Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu ikomeje rero gutera imbere igana mu turere tw'ingenzi twa Kivu y'Amajyepfo ndetse ikabishobora gukomereza mu zindi ntara zihegereye nka Tanganyika cyangwa se Miniyema. Hanyuma kandi nibura abasirikare 17 b'abarundi bafatanya na FARDC basanzwe banakorana nayo rwose biciwe mu mirwano ikaze yabahuje n'abarwanyi batwirwana muri territoire ya Fizi ndetse mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo z'u Burundi rero zikorera mu burasirazuba bwa Kongo zirimo kwishyura ikiguzi kiri hejuru muri aya makimbirane yo mu karere karimo ibibazo bikomeye. Imirwano ikaze rero yabaye ku wa gatandatu tariki ya 12 Mata hagati y'ingabo z'u Burundi zifatanyije na FARDC ndetse na Mai Biloze bishambuke n'abarwanyi bo mu mutwe witwaje intwaro watwirwano ugizwe n'abanyamurenge mu duce twa Rugezi ndetse na Kabanju muri territoire ya Fizi. Nkuko rero byatangajwe n'umurwanyi wa twirwano wavuganye na SOS Media Burundi ngo byibuza abasirikare 17 b'abarundi biciwe muri iyi mirwano. Uyu murwanyi kandi utashatse ko amazina ye atangazwa yaravuze ngo hari abasirikare rwose benshi b'abarundi bapfiriye mu mirwano. Twafashe umwe rero muri bo hamwe na radio ndetse n'imbunda zabo. Nkuko rero amakuru aturuka muri ako gace bivuga abasirikare benshi b'abarundi rwose bagaragaye mu mujyi wa Baraka bitegura gusubira mu Burundi banyuze rero mu kiyaga cya Tanganyika. Bamwe mu basirikare rero bishwe bivugwa ko rero ngo baturutse mu mudugudu wa Babengwa aho rero bakoreraga bafatanyije na Mai ya Kutumba. Izi ngabo rero bivuga ko ngo zajyanwe no kurwanya imitwe y'inyeshyamba ku mugaragaro kuva hagati muri Kanama 2022 mu burasirazuba bw'iki gihugu kinini cyo muri Afrika yo hagati. Ngabo z'u Burundi zemeza ko rero ngo zihari kubera kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'abarundi ikorera muri ako karere cyane cyane Red Tabara. Uyu mutwe rero w'inyeshyamba ukorera cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo ufatwa na Gitega nk'ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Burundi. Inshuro nyinshi rero Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye yashyigikira rero ku mugaragaro ubwo bufatanye bwa gisirikare. Mu ijambo yatanze rero nko muri 2023 Gitega yaravuze ngo
Burundi ntibushobora gukomeza kwipfumbata mu gihe imitwe yitwaje intwaro itera ubwoba abaturage bacu mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo. Dufite rero uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse no kurya no kwirwanaho ndetse no hakurya y'imipaka yacu. Vuba aha muri Gashyantare 2024 yongeye kubishimangira imbere y'abagize inteko cyangwa se inzego za leta, agira ati abasirikare bacu bari muri Kongo guhiga abagizi ba nabi bahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Ni igikorwa rero cyo gutekanisha karere, gukomeza rero gutakaza mu makimbirane agoye nabyo ni ikibazo. Mu mezi yashize uruhare rw'ingabo z'u Burundi rwaragutse rurenga rero ahubwo urugamba rwo kurwanya Red Tabara yagiye buhoro buhoro rero ifatanya na FRDC hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo mu kurwanya indi mitwe yitwaje intwaro cyane cyane M23 na twirwaneho. Abo barwanyi rero banyuma baherutse kwigarurira icyahoze arindiriye Mai Biroze bishambuke muri Rugezi, hari ibirindiro byakoreshwaga n'ingabo za leta mu kugaba ibitero muri Minembwe mu gace gatuwe cyane ndetse n'abanyamurenge, nizo zagize uruhare rero mu kubikora. Igihombo rero cyo ku itariki ya 12 Mata ni kimwe mu bikomeye cyajyanye abasirikare benshi b'u Burundi icyarimwe kuva zatangira kugira uruhare mu ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero ataremezwa avuga ko abasirikare babarirwa muri za mirongo bishwe muri aya mezi ya vuba mu bikorwa rero byakorwaga kenshi mu misozi kandi ibigoye kuhagera. Hanyuma kandi bw'ingingo turayiretse, ahubwo tubabwire ko kuri uyu wa kabiri ushize itariki ya 15 Mata abantu benshi barapfuye nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye ubwato bunini bwitwa Heibi Kokolo ku ruzi rwa Kongo. Amakuru rero aturuka muri ako gace avuga ko rero ngo aya makuba yabaye rwose ku mugoroba hafi y'umujyi wa Nganda Kinshasa, mu gihe rero ubwato bwakoreraga ingendo hagati y'icyambu cya Bolenge intara ya Equateur n'umudugudu wa Ngibondo. Senateri Jean Paul Baketsu Bafili watowe rero muri Equateur yababajwe ngo niyi manuka yindi y'ubwato, adatanze rero imibare ya nyayo y'abapfuye. Junior Bompongo munyapolitiko muri ako gace we ashimangira ko rero ngo hakenewe igisubizo cy'inzego cyihuse. Ravuga ngo ibyago birirega byabereye mu karere kamwe mu minsi mike, hazagomba rero gutamba ubuzima bungahe mbere yuko ngo hafatwa ingamba zifatika. Yamaganye rero ubufatanye cyaha mu gutererana abaturage kw'abayobozi, kurenza urugero mu gupakira amato, kutagira amakoti arinda kuruhama ndetse no kutagira kigenzura, nubwo rero hatanzwe amasezerano menshi. Ibi byago bishya rero bibaye nyuma y'icyumweru kimwe kuwa 8 Mata 2025 harohamye ubwato bita Jatos mu manuka yahitanye rero byibuza abantu 50 hafi ya Mbandaka. Junior Bompongo arasaba rero gahunda yihutirwa yo gutekanisha ubwikorezi bwo mu mazi, yibutsa ko rero uruzi rwa Kongo rutagomba kuba irimbi ahubwo ngo ari ihuriro. Kuva rero mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 16 Mata nta mibare yemewe yashyizwe ahagaragara n'abayobozi b'intara. Radio Okapi yagerageje rero kubona igisubizo kuri guverineri wa Equateur ariko ntibyamukundira. Turi kugenda dusoza. Ingabo za Afrika y'Epfo rero zoherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe no kutamenyeshwa igihe zizatahira. Tariki ya 13 Werurwe 2025 abakuru b'ibihugu byo muri SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubu butumwa bwari bwaratangiye mu kuboza 2023, basaba ko ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi zari ziburimo zitaha mu byiciro. Mbere yuko rero ubutumwa buhagarikwa, ntabwo izi ngabo zari zigifasha iza RDC kurwanya ihuriro FCM23 kuva ryafata umujyi wa Goma tariki ya 27 Mutarama, zagumye ahubwo mu bigo byazo zitegereza gucyurwa. Kuva rero abakuru b'ibihugu bya SADC bafata umwanzuro wo gucyura izi ngabo, nta cyiciro na kimwe cyazo kirataha bitewe ahanini nuko rero ikibuga cy'indege ngo cyaguma zagombaga gukoresha kigifunze. Iki kibuga rero cyafunzwe bitewe n'imirwano yabereye mu nkengero za Goma yasize cyangiritse ndetse gitegwamo ibisasu. Tariki ya 28 Werurwe SADC na FC M23 byemeranyije ko rero ngo bazafatanya mu kugitegura, ariko umubano rero w'impande zombi wongeye kuzamba. FCM23 yashinje ingabo za SADC uruhare mu gitero cyagabwe mu burengerazuba bwa Goma mu ijoro ryo kuwa 11 rishyira uwa 12 Mata. Sobanura ko rero cyari kigamijwe gufata umujyi wa Goma. Bamwe rero mu basirikare ba Afrika y'Epfo batangarije ikinyamakuru IOL kiwabo ko babahangayikishijwe no kuba rero bakiri mu burasirazuba bwa Kongo batazi igihe bazacyurirwa, kugira ngo rero abo basirikare babeho babikesha FCM23 kuko niyo ibafasha kubona ibyibanze birimo amazi. Iri huriro kandi ribarindira umutekano mu buryo buhoraho kugira ngo udahungabana. Iki kinyamakuru rero cyabajije ibiro by'umuvugizi w'ingabo za Afrika y'Epfo ku hazaza haba basirikare, bisubiza ko SADC ariyo yatanga icyo gisubizo.
byaravuze ngo rero inzego zacu zamenyeshejwe ko sadeke ariyo ikwiye gusubiza ibibazo byanyu, tuzakomeza rero gukorana na sadeke mu gutanga ubufasha. sadeke yemeje ko rero yatakarije abasirikare 18 mu rugamba rwabereye mu mujyi wa Sake ndetse no mu nkengero zawo mbere y'uko FCM 23 ifata Goma. Nkomerezo zacyuwe zinyuze mu Rwanda nyuma y'ibiganiro rero byayobowe n'abahagarariye rero umuryango w'abibumbye. Hanyuma abasirikare bo mu rwego rw'ubutasi rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basatse rumwe mu ngo za Joseph Kabila wabaye perezida w'iki gihugu ruherereye mu mujyi wa Kinshasa. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila Adam Shemis yasobanuye ko rero ngo aba basirikare bageze muri uru rugo mu masaha y'igitondo cyo kwa 15 Mata 2025. Shemis yaravuze ngo abagabo bambaye impuzankano y'igisirikare cya RDC baje nta nyandiko yemewe n'amategeko ibemerera gusaka bahungabanya umutekano w'ababa muri uru rugo. Umugabo rero wa Kabila, umuryango wa Kabila rero wamaganye iki gitugu ndetse n'igikorwa cyakozwe kitubahirije amategeko. Ubwo rero bagiraga muri urugo mu gace ka Limete karimo icyanya cy'inganda, batereranye amagambo n'abarubamo babasaba rero kugaragaza uruhushya rwa leta rubemerera kurwinjiramo, ariko ntibarwerekana. Abo basirikare bavugaga ko imodoka ebyiri za Jeep Defender ngo ziri mu rugo ari ikimenyetso cy'uko rero abarubamo bafite umugambi wo guhungabanya inzego za leta, ariko rero bo basubije ko ngo zifashishwa gusa mu bikorwa bya gisivile. Shemis we yasobanuye ko ngo aba basirikare babanje rero guta muri yombi umubaruramari ukorera muri uru rugo, ariko nyuma baza kumurekura bavuga ko rero ngo bakomeza iperereza kuri uyu wa 16. Byageze rero mu wasambiri y'ijoro aba basirikare bakiri muri uru rugo, umuvugizi w'umuryango wa Kabila yabashinje kuruvogera kuko rero bakinguye ahantu hatandukanye bahungabanya umutekano w'abarubamo, nyamara bigaragara ko nta mugambi mubi uhategurirwa. Ubutegetsi bwa Kongo bumaze igihe rero kinini bwibasira Kabila bumushinja rero gukorana n'ihuriro FC ririmo rero umutwe witwaje intwaro wa M23 rwana n'ingabo za leta mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri Werurwe 2025 Kabila ari mu buhungiro muri Zimbabwe yatangaje ko rero ngadakorana na M23, sobanura ko rero yabakorana nayo ng'intambara iba yarafashe indi ntera. Uyu munyapolitike rero wayoboye RDC kuva muri 2001 kugeza 2019 aherutse rero guteguza ko agiye gusubira mu gihugu cye anyuze mu burasirazuba bwacyo, gusa ntibizwi niba azasubirayo nk'umuturage usanzwe, nta nubwo bizwi niba yaragezeyo cyangwa se ataragerayo. Hanyuma rero turi kugenda dusoza, ariko tutarasoza reka tubabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko rero ngo zongereye umusoro w'ibicuruzwa biva mu Bushinwa iho 100%. Ibuziza ko bwafashe ingamba rero zo kwihimura. Perezida Donald Trump wa Amerika we yari yazamuriye umusoro ibicuruzwa bituruka mu bihugu birenga 75, agaragaza ko nabyo ngo byashyiriyeho ibicuruzwa rero by'ibigo byo mu gihugu cye umusoro mwinshi. Ibiro bya Perezida wa Amerika White House byasobanuye ko umusoro rero wari warazamuriwe ibindi bihugu wabaye uhagaritswe bitewe n'uko rero ngo byemewe bwumvikane mu by'ubucuruzi. Aravuga ngo umusoro mwinshi ubu wabaye rero uhagaritswe mu gihe ibi biganiro rero bikomeje keretse ku Bushinwa bwihimuye. Trump rero yaraherutse gutangaza ko ibicuruzwa biva mu Bushinwa ubwo bizajya bicibwa umusoro w'145% bitewe rero nuko ngo bwasuzuguye ubucuruzi mpuzamahanga. Nyuma yaho rero urwego rwa Amerika rushinzwe za gasutamo rwagaragaje ko ubwo ibikoresho by'ikoranabuhanga biva mu Bushinwa cyane cyane telefone na mudasobwa byo byakomorewe. Ibiro bya Perezida wa Amerika ku wa 15 Mata byagaragaje ko rero umusoro wongerewe nanone biti Ubushinwa rero ubu bwashyiriweho umusoro wo guha 245% ku bicuruzwa bwohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'ingamba rwafashe zo kwihimura. Ubushinwa rero nabwo buherutse kuzamurira ibicuruzwa biva muri Amerika umusoro bugeza ku 125%, gusa bwasobanuye ko rero ngo butazongera kuzamura.